Mbola vinaka everyone. Nakvalebna sema maini kuwa. Nakvalebna rongodana kalimalmalumu. Ena kabiongo. Nitaka ni rongo binakchuka ni na mbio liba ni betala noa. And nongo programo na tala noa with Dr. T. Ngola singa tambutiko. Sa uchingo na walu. And tinika tolu na miniti. May viti. Biketonggoy Hawaii sa singa pakarawai sa uchingo na tini na tin katol na miniti ang bongin singa pakarawai babi di binaka bakalewi kemni na sema ti kumai da babi di binaka ni yadharamay na nanda bulangi singa binaka di kuwa na bunata pangani sema ti kumikina sa ngol to kaya ni na baka binaka be kemni keresar da bula binaka Moses balay kumi Lisa Rakai vinakavakalevu na siamati kumai ase taki veikata vinakavalevu na nomni yadharome na kabini kuwa na nanda may vital no tiko kina nanda marama bulangi ka semarame ni ko mena mitala no vikenda na buku ni nona bola ka totoko bakaoti na nona may bakatarungi ibata-bata berton na Fiji One breakfast show kanimaraw ni sila ko na nanangono melako mena kami ni kuwa menda may bitalan no meta meronga na na tatanra ke na be ngoni saliso e baka muria meron ni may bolara kino ko na no bola iya menda wara kira na wekanda ra baro yato mai and na ronga to matang ko na sere me tikbuna na nonda bitalan noa and kabi bina Kongo kanimaraw ni bulong-bulong binako koya dora kana na marota ko kana na may biwa sebi kaya ni ko ni ko na ngante sarti ko na sara magturang hotel lebu na bonua siya mutikina na maramongo and then rongo da kina na sere membaleta na sara magturang hotel lebu may berton na mata sere toto Kongo bungo bikendo ni sakilati ko na mata sere Kongo na sere membaleta na esano ko kanyo ni natalita kan serongko nimbula binaka na wekang turang maramanita.
sa totoko pakawati na serengo, may berto na daw ni ndelay na kula-kula. Totoko pakawati ni tabuti tiko na be korker sara na sana bakturango te lebu au litaka ni rongo bela katiko yani na bio liba-liba ni be talanoa and na program mongo na talanoa with Dr. T. Au klani maro te kitiko na singa tambu ni kua, mungo bikim ni mbek sahuti na baka kavi, au ni samay dada bitiko mbeka ka baka dengu tiko ni sahuti na baka kavi totoka, ia maro te kisara ni sema may na nonda maramo bulang ni kua, mena may talanoa mandi weekenda, na buku ni non tatandra ken ngoni sale bak muria me tambaka kinoko endo na nona ibola na yadi ni nona ibola artiko baka perta ni na living to live a dream menta baka mbulu sarang ko wa mbulu binaka mere satakala. Isa, bula binaka Dr. T, bula binaka wali bunom ni visuri tito main na bongi binaka niko, momichu konom ni programa. Naka. Binaka baka levu. Na buno da mando ni siya matiko mikina ni kuwa mere. Usema chunga mingo nito yasa ay nandera ina sino, bunong ususumikina ay nandera. Binaka ni mbulu binaka na biokani ni siya matiko main na buno baka na sino kaya baka ni tiko bola kata na buno itiko mikina o koe na tiko ngonongo siya matiko koe na buno totoko nandera. Klani bunga bira na biokani me nandera do baka rongo tiko mai na program bunga na bi madao ya kani marau ni solito ko na nona ngona ni kuwa me talo no weekenda na sino binaka ngo mere aroni mamadal tikim ni manta weekenda na buno da butu mikina na buno talangau niya susumikina. Naka, nalaga mersa tukala o malian ni nandong may sanggani bono levo, pasjuk ngay kiwa mbaute levo, nunggu susungay nandera na sino sustungan ko isuwa, nunggu buli mbak nga o buli may isuwa Methodist Primary School, toki sarwa na Dudley Intermediate, yata pasar na Dudley High, so turaki tutok na nunggu buli ayaw susubi no bumbu na maramani na isasaw na martilyo so sa mato nga inisasaw na mara wabdi nakatakan ni nasinga di patak ni ko ni roni kindor mi vital no tak nga nanunggu ibola ko singi mi to tak nga na bula sawachi ochi to kambek na nunggu buli may dadli o sangi lako ya ni wana University of Pacifica le Buli Foundation Studies, usang sarmani rawat so na unit sikya, so sa may tui valen donang na balabwe, o chisangi may tomana to so talen nunggu Buli and Fiji National University arto bakaruta kachukumbeka na program ni wala itukutukumbeka nanguna ya na runong dolo kachini karua o may Buli taratok sa na units o chi may sinibada barang bet talangan ni sa sin may sabitak na duro-duro so kuna opportunity ngor to gimi soliatok ngor na matinito ni India o gimi apply to na runong dolo kachin karua ngona to kaya sa gimi taka volunteer work to nga o may taka baka intern to come back to na Maritime Safety Authority nurunong dolo kachin karua bat kina o may taka nga baka part-time wages to kay na ngono ami apply to kakina wana mo apply wana scholarship go Sandina ina no mubuli to kaya may SMPS dadli ang buti ko doon na mutatandra ni doon na nakavako do binakata niyo si kaya kansen doon dengan lalay may doon tarong nakakatabo na ngalreba mo na takaba niyo sa na dorbosi ko nileo ti ko doon mutatandra makao ya iyo yaw do eruto ano ko choice matayo be lawyer karuan ando be journalist mundo wala tuk be totally taksar wale na do wili wala batki nunggu favorite subject to be kami kurukuli na English abakan do nunggu full subject to may kurukuli so yo wrong ano ko choice either a lawyer or a journalist so na kana dia talk back may mumi pa ko talk back na nunggu ulia sangi may choose ta kina mo may buli na program ni wala itukutuk sa mass communication ko beli taraya India
Andina. Yana nomu lutu mai na no bida nomu lesonia Mm, mai na university ni depa. Na tabe lak mm, tu nomu bakasama na ngono lutu kina na nomu bitoro kla ni lele na ngona ando biar bina katangana no te tumbu sa ira na susungkenda mo mm, lebuli mo pasi ke tu ngano lesonia satu kuni ngamo mm. rawat ke ngamo le do na nomu letoro no nomu na nomu koroi. Ya na nomu Do, tos tos ngo asa ni bakao ya. Ada balak sayang tu nomu sar. bakasama mer. Ayo sama ni tukuntung ke satu matang ibal don ngon dente mitu kene ibal ya usangi mai ya dogi nungko taka taka tu na wili bola untuk tali taka tali tu kan wili bola menang ngani buli ocho kusami tu ya ibal ya but marota kenir tu tokonya nungko matu wale ni tu ya sa school drop out tu mereka kena ya panan mereka bala lagi ya Hmm. sa mitun to nung ende with tok ay tok na kanayang bagyo sa gimani sa sangat tali mo enroll tali mo na certificate ya kon kortondo wakaruta kachukumba kan Fiji FNU Fiji National University na muna ya Hmm. duchkuno to campus may riway na kaniwali tukutuko so sa may enroll to kaya taratal total na units o sangi mani siyang tali baka ochi ang beto man ni beto na so ni turu-turu baka so iyo Sandina. Indarida inda maruta kan itu sana program baya mer iyo nanu mikino irera lutu mai bena be tampane ni bule so nanu hmm. mo geronga tamayan na program mer to ka bena venue o kilabada benitu kundo na program membeletir na lutu mai so ira na school dropouts. Sa nga dut ako chunga nung to certificate ba kabat kina diploma o yung nga gili enroll mai nunggu sa sini may bakocha nunggu foundation studies kon na nunggu may So, may UST USB yo sangi enroll nga kina iyo enroll kya sangi may tarato ko sa nabita na unit do takachko na buli may rewai so with what to na unit so tayo sangi may sini taram latong na ni sa dentro to na so ni dur-dur nangunay ay so iyo Yun sarang siya ko pinakabali mo mo siya minute kina bo sibi na soli duru do lebo sarang weekend and na staba so na rendre bakaya ya bakaya lori ko na mo italan no ni bakaw siya kan yung lilay andi na mo itu vale o tos iyo chunga na mo wili bola tos chunga na mo sasanga mo bako tia sorakani no mo buli wasa nga bata baratu to ka sarang na matanggali bital no bango na bibong git so baka bira na barong ti kumai na batal chung ngai na no rai sarana kai sa saluto nung kubiturong baka na kena basta baka bapirtanya kai no I'm not good enough o klara bitalo no takani kuwa era na roni buli mai bena kao takabati ko ni o siya kanya leleki no luto mai iyo sasangat yun nga totok baka oti iyo sanggali nakapakata pa mer na no muli bito na ita mo bito na mo fomu ni scholarship. iyo iyo nanguna ya o andorong at tumbek na o sobra ka nung kutokan ya o kilamba ka nira lebuli india but isang sar ni kawai kinay nunggu le apply tak na sekolah CV ka orto barto ka India ronon dolu ka chin karon ka yo baka volunteer program tal chukum baka nga nanguna ya ocho mani rega sarawa na pepa o rega nga na pepa ni sandolo to kana applications baka ngengo na ya sa bani sang tatu mini may pakocho ng gubuli may FNU o sangi baka along kang kata yung baka mo sangi kawita kang baka mo apply so ngi apply ta kana application mateni ngona o wala tal chunga bana wala ni that was my first attempt gay so naka sinitu na criteria baka ni application ay wa sini filter ka gay sini through na nunggu application na mateni ngona o baka sa mataksara na nguna ya nunggu wara ketu merto girmay no may interview o wala chukwan wala I was waiting for the call that never came so yung nga sangi indo nga na singa sangi kila chukwan ni sara kila sa deadline is over sana chukwan na nguna ni interview ang gila ko to office ngay Bat Street nga ya na ICCR which is the Indian Council for Cultural Relations na tamban ako garabe chupo na scholarship korto sa libir naman ni BT enabe yang paki o sangi la ko kya ngelitar o sangi kilamikya ni sinithro na nunggu application so do na kay kya liang kang bakay
kuna director na yang bakia o ko o no no vina kana kako gitu kuno bia ko turanga leka o sangwele ta muneta na doctor something na director liane ko gerbi ta nyusa wakasa disappointment na sa var sa loreme bana matangu ko sang gitu kuna ko nilang kataka bakita minggo nam dola tal na application ni scholarship and ko tukur papang lang ya there's always next year so you apply so mikia bakagi bakal ngata kia okay baki minggo ronontol kachin katolo sana sasang saranga me kwatal tana kaidal wana nunggu application waya mau una sanga mo nangi apply mo nangi rawatai so yam takumpake ana kiama tubu-tubu na kanino nunggu apply ta kana na scholarship yo gi lakumina baki mo ni ronontol chin katolo ya o sa apply ta ka da ka kita kona kriteria ko siang tumba kani cukup wana form ya ngi te kabuni ang paki sa naging gir maybe ko mo interview nga na bakay lesi nga ni Ministry of Education but kirto na ICCR ko na interview taki ko so na taro tunto tarong is na tabi ko apply kina na university tabi ko dinye kina na university ngo so yung gi ochmia na interview ya kao sa kilasar nga ya ona rawat ona dobira ona rawat na lako India so gimi wawat to kaya gimi intent to kay Maritime Safety Authority number 2 Communications Department o gimi part-time tali to nga na bimbuangi na waitress and to nga na cafe rongale to ko do tuminasisi na miyango cafe so may gimi wara ko to ka may gi lako may nanggiri ni sa may accept takin bakay wana University ni Uzmenia na June ni Ronontolo kachin katolo so to kung na uba matala ta to na nungui wala na kiana tubanin ba kamay na nunggu siber ni lakamay biyo ng giri ni sa may dingitaki ni ulakoy Uzmenia University. Isso é da garra nama teni ngone anu wuli ba USP o lutu mai bida na no lesonia ango ba bita na no application decline tel mai siang ni duro na no bola kerkere ya na ba di lore telikenyo siang tel ni alo lelai o ronga na bosta tu mo directa o bita talene na no bola kerkere to ka ba ka oti na ka ba lebu na no bi ba ka ngete na mbong bi na ni kuwa o klavira na barong ti kumai o ira na ngone ira talangana marama era barong ti kumai ira na buli sar ba ka lebu na no bi ka wasia ni kuwa ya na no mundi kita na university may India o anding kita ka ba na university ati ko sombe ka munding kina na tama na bulo ding kina na buno o alay bulikin. Taro benaksarang ko rin Dr. T. Nung kuritan na application na yung pakia, ele punto bakain do hindi tok baka na Delhi University. Google search na. Google search taksar nga betani ito kay bida to na university ko nang dingi yaman ng application Google search tak nga bita recommended universities in India. Pop up may Uzmenia University simberi ronga to tumantanga na bunabaya baka HO pamatal takatachungan na wala new ronga na matini ngono ronga kino Uzmenia baka ito tubata na kyan na pronunciation baka watiki Aman Jordan o siya nga sarinikla lako bata ba sa gitu okay kompek nganggo o sam ge bito tu yam nunggu kami nunggu first second choice tumbaka ko ongi release ko ongi ba kasama ta kami ko nag Google search tumbaka na university ako sandi tekyo tumay ni nanongo ni na onang gili bulikin so mamadal tagkachungan na ibola Google search tak tunga baka topo-topo tak sarto nga recommended universities in India pop-up sarto mayo Uzmenia University bit sarto na applications ongi sinikla orto sar nga arto ngi may dingko man nunggu application Reida totoko bakoti reida mer na barong ti kumae menda bulikina siang ni don na ulumbale menda na kaya don mo kilakir kertu na bekake na mona libu satu me pakano mutukun me na Google weekend na barong ti kumay sa lebu sar weekend na sabak telepon bikaw yaki le weekend sa chikon na tablet sa chikon na laptop maruta kina kawda kaba no manggara gay basi kata kumay na university ayo baka manda niruto sa girmay ni sa tukun ni sa anting taki na tapos salak tunong pakasam
Iya, yo nunggu na singer tunggir mikin no ya ya harus yo set dekat na intent wana office mi himself. O rita nga ni santo na namba bo kila seranga. Bo seranga tu na gilen lain namba bo kila seranga. Oh ngor tu na ICCR o sama ni lako nga wana buno ni bakadengo bet mo kuni kila na nunggu reaction back Iya. tu satu kuna congratulations mere you've been accepted o tabe marao sa turno wani matango ngir sarmi pale bino kumpumbu tukun virtu sa rao na nunggu scholarship salah ona ko India tu wana buno ni bakadengo sa tukun tukin sa turno wani matango so yang back na nuku reaction gi elek talangan na ni kito baka pakarawe so libi kito so na paperwork na nito kani visa orientation na Indian High Commission na bakia na rununto kachin katulog towards the end of June. So yung gili so total wat kir total nung wilaw akora accepted tal ngambi na university may na norto office ni Indian High Commission ito sa giwikli nga kya kimti so tanga ni nandi airport so maro taksar palya we totolo na nungku bakaruta kya mo pek kakede mo ro kinda tal mantanga ro nung poso na nungku poso may MSF ko intention wat kin nungku poso ko talaga chiko na cafe news ko na I'm leaving for India ro shock mantanga what you ro shock but ro wani ni binakabiyaw sa may wa mode birna nungku tokani so sa tu paparaw tu na lako na maraw kay kind of it overshadowed my fear of the unknown kung bakawaya so iyo Sa totoo ko makuti. Bata paro nang kasi pale. Nung satu ko na ni Virawe, ni ukla ni liap nang ngono do tu bata tunga, ang kosa na do na bitala-tala. iyo Tapsa non ro tukuro mbu, ivale. iyo nukumbumbu maraw sarvalya bu nungku momo na telingku kito na telingku lilay artu maraw sarvalya bu ni sa miraw I think na focus back na focus lebo ningon lebo nga nangon ni packing back na me tak na nungku nakakide mo na kota na shopping na kabaya sang sarni lebo back na bibasa kini yun sa na bimbu chiko kaya na ocho back ni buang back nga nung may chukwi paling pakai teryo sarwa bibi the realization OMG sana Yes. bimbu chiko koya Vale. sagi pakai teryo nung bubung ako sang ito ko na kalau ko na giwi baru taki Din, sarang nga. Sa totoo ko so makuti. Sabi ba kong geti dagere na nandrendre os tabu tumaya lutu mena mo bitarongi o sianga ni alo lain ko dara kango da buli kina ni lebu na ngona na lak may bikenda na na song may bikenda na matin katumba na lutu so na kanda takava mi chuka bikenda na yalo yalo ni sasanga na yalo ni nonda retu nga utali tak talanga na nunggu wili kumaya na nunggu rongo na numu ali tak chuka ibalikan iyo na Mango Cafe. nag-heavy Iyo, ntagerethea na nomu yalo ni sasango lako na communication sike ole bakarau kakana na balikana ya ndoraka enda buli ken kimni na barong ti kumain na ngone lewa oni sasanga chukun baka na bono muni ngolikina kakuli ti kubikenda na yalo lailai reta go mere no po sa to ko le bakarau ti bakarau kakana na Mango Cafe le volunteer tu na bibanua meto ni sarame na no sasanga mengole India totoo ba ko ti mer sa baka tapno mo sa gaybu ka India kono matini ngono mo buka kinawang ka buka Iyo, matini ko na bonto mantanga na wangka bukade bu laku banto na buno li bangko na transit mantanga kito ge transit di Hong Kong ya sama tasar sar serangai na to na buno bakan tantu rongot tibak nga na mona li beli banta wili kutu sakin ta li rete tu ya me transit tu mantanga i Hong Kong ya mata sar sar royal gitu ya mantanga di Hyderabad nambonia nulung sarvalyo visa we na makasuri ni visa we mungki lako baya o wabini pinakatelanga ni kitu lako ba lawa ni sini lako tuntunga I think that was really the motivation to kitu ngi ngone leo kete wabini pinakakina ni kitu lako ba group
rarasar na bito saya kito vital no ni of course ni sige mateni ngono sing o laku kinawaya o babi ni nakikina ni kito laku balaw me kito laku i Hyderabad. Antina. Tamani ti city level tamera na city go Hyderabad Iyo. Tamani bonoli sarang ako na mateni kito yado chukani ay Rajiv Gandhi Airport na mbongi ni Borowai sa mesa uchu chachungan ni singa ni chune kitongi yanda chukumia sa matei chukuni singa mbaka ni singa tambu mekia onge na mateni ka kitongi limbi chukuntana hotel na valis lesi ni ICCR ni Hyderabad branch togi ni pikta kikito mena airport na mbongia kita lakukan hotel yang gini to base cukup nabi tempatan nasi ngayan ni to tak apa cukup ni to paperwork na mateni ka yang ramai na mata kelilai ni singa tamu na mateni ngonai Hyderabad na kos-kosa ni guni sala na motokai patiki na rongo ni tamata na crowd that was the first thing ni rongo da nungguan ramai usangi tu taki mai o laku tumbu mana hotel usangi wakila na visa udin raki na kata-kata me Hyderabad ube retu matanga bongo na vibal na kena liliwe tukun chuko mana wala it was a culture shock moment for me visa wa sorry but kena crowd ni tamata laku wangu gi oso komantanga na buno kitu toka kina ya kono laku ni ka okay pakurumpu saranga shock tikiau saranga na nunggu mateni ngono mo laku time me banoko hotel mo re tamantanga na nunggu nakawaboli tiau tu na ngone na matakli ni singa tambia so iyo sabi na gay yung gibitin yung pakin na mubuli may India tolo toka na yung baki may narunong tolo ka chini ka tolo yava narunong tolo chini ka ono yung gili enroll toko ya na Uznini University o koya wakato na Fiji National University ke gay chuko tale na vi colleges kona vi colleges ya endo virtual college ya kona college ni maramo yo le bulikina ko tunchko na wala na Uznini University College for Women o gili tarakina na program na Bachelor of Arts in majoring in mass communications patikina politics kogi may wuli tokina na tuloy na bakia so diba ang iba mo rin pinakasaranga na uno ko na ron na munding-ding itong matayo pinakalawa kini karua binakata mo lako na tambanan ni boleh tuku-tuku kena bakaw tuku-tuku totoo bakaw rida sa ati ko nga may nanong ngandre na mutalitak na wili bola kena namu tatandra ni na ngona ngoni sala uno binakata mo na muri binaka makalib mere na namu biba kong kitia ngondor sa naran saraya ni na namu bola and nanomu sangga imbito may nanomu ngangandre mwana bola na nanomu alitu na puno libungo India baka madalta ka mandamaya tik mo baka daban na baka nanaw no ni namu bola nanomu bola dono binaka tanda kena baka sama baka ni bola lagu coba ngamai nangona ni the sota butukin ako na COVID pandemic sa may shutdown to na buru-buru na yang pakir ronon dolo rasanga bulu. Ongi dana buli lebu rita meka ni na kenda rudi bisa bakasuri na kaya the weekend back like things will change all of a sudden and na kaya wapuli the weekend na pandemic yo sangi may nanguna yo wachuktal autumi walangi wali dole ready nugututu chumi Sacramento nanguna kon ki song chumi na bakian runun dolor sangabulu oyong gimi tumi walangi ongi dobira korala komelustalme bana recovery flight baka kolustalme biti ongi bonto mikina kona nungungi mi transit to kami yana airport lele undak mi America ongi bakarida na sa visa una kakede wakatu na a scene out of a movie koya sangi baka chumikin nungu bakasama men like you know the pandemic ko biso takana nambula ni tamata biso taka people lost jobs and
shutdown tak na kake de eu may wabni pinakikina ni roni wanto main tan recovery flight ya moles tal mi bitia so nugules meya kona ge mi takna quarantine ya o ge mi reda na kabibi sawe na lak mantang na di airport sa lak na quarantine hotel ya so make sa wakay chukumin no kasama okay this is new and it's just a new way of living and we'll have to probably get used to it so nagugimi chuka ay wale sangi lako maybe na kasama okay sana pala mantangan to ni wala sang sarnikla ni na balati India ayo tongka tunga sana pakasama lalai na pakasama ni wala ni India sanggila ko mibiyaw, blatani wala sumay na wala sumay na pakabuli, nung tuloy kono, tamaturing dolak may biyaw rin gitu ko na. Wala tumanda na nang bula may India, tumanda na nung experience mi kya o sanggi gitu ko na, ang gawasar nga na pakasama binaka. O sama ni, walak chukni o china yung baki ni Ronong Dolor Salulo sa tekabu bola musada ka na draft. Takabuto ka na draft meya and it took me 3 years ne wako check-in yung gay bitartar bat kinungo toka ni binakasara korto kito sa may India nungo toka ni resar may Dalin may South Africa Durban bat ki Angie may Mauritius bat ki Jamal may Turkmenistan bat ki ni Harika may Lambasa so nungo toka ni resar ongi bitar-tar bat kirto to ongi to na sa nabote cheko mo na bola antani bola tapa nung do raikina to sangi to kuna gorin na dora pakasama binaka kito na tokoni ko na mo bola so tongi min no content editors tali orto orto na no friends lala binaka ko orto may part of the project may udah kabikina na bola go sangi lako tali mai so tali nogu dongan ko tokani don roini wakam bimbi taka chuko na nonta bitoko ni birna nonta don roini bambimbi birna ngonele wa ngonele kede artu ngone nelala kede korto wakai tabi mana bolong korto ngonele kede saranga Randroini over Bimbi and the support for our local artists is very important. And less like my room, talk on a project go or Famuan Tili, Manleonila, but Vikasatakala. So, Wabin Benakin is to Seleno Tonguna, but Nanon to the Nakavaka binakatinubanan na nung iwalong ko may tukin ako na ilabi-labi sa ni mireta tongko sa kimimba ko sar-sartong bermingo sa may bulia tokay nangonong ko so wabin binakakina na bito ko nila to sila na nung tokani interesara wabin binakakina na nortubi wambuti ni irtutu ko na ni wakas ama binakay na mudaka na iwalong ko belata na nung may tu India iyo Totoo pakauti dari na namutuko na maya tolo na yang baki anda babi di binaka bida na maramara buliti ko may konto biro saranga o Paulini boleh binaka pau Paulini turangambeli ko talangan do bola da marotaka ni sati ko so na nonda marama itu okay sa tiko na tambalan ni bola pakanggo ay binak vale po pau na bitokoni tiko talangan do na marama ni rao kelerangan ni batu buli talangan ko medadli da marotaka bakalebu ni tiko so bira na marama gosa may murir to sar na marama pakanggo na buku no bola ngai tali talangan yo ngole bertuna no mitokani karto bitoko na may na murai ya seber na mutarangirto ya sande chunga lo mamu ni na no bola na yado pakakin men gore sen saranga go bakay tu bakana risk mbeka tora baka sama takatunga sen sarni kilani na bango blatani usang ni kilani donango na klay it'll become a reality mbeka na nonongui wala so naguno sebar mantangan ni tukuna kinibir tunong tokani o yung mantanga bakatike o tukuntunga onggo nga do nga na idea nga lilay wakat tobat takatudak nga
Onge takabutu na kena draft na kena draft yang sarni ndende na bolo batini ondo journal ondo bolo ondo kali tako na journal taktume na wakana diary entry back na basing so yang sarni ndende nunggu compile tak na kake then blatana nunggu tume India ele na experience back or nituku na yo sotava mikia but kurau usa may bola tok ni bola pakai bimbi biau they were lessons to me so obin kata me include taki kenam bletani obin kata beroni probably encourage someone else korna willy kana nunggu bola so iyo siang sarnga siang ni kela ni na ni waktu kana bek na mo takam ni bola kapsar tunga waka tobo tak sar tunga ya taking a risk nortungi bebas taki bat kenong kutokan irto sangi bitoko ni morto sangi kila okay we're going somewhere with this idea and iyo ayo talanga beba pin pinakatanga birto na Indian High Commission ni Suba sa laku chukuna draft ni bola ungi bitar bat kirto ungi birto tukuna oyo ngone buli mai sabi video chime India takabut chukuna no bibola kem do nangi bin kata mikim do ngandre do ngi rhythm back kasi tokon na ngi tukun biao so orto ngi tukun mai iyo kito na tokon na nomu project ngori keba kai belati India kito na tokon so yamantanga arto na simberni baka simber mana yama segi idea tu mantanga ya draft gitu na bitoko ni mantanga mai wana nanu ko pasabat kindo na bailis may na ICCR bahkan di takbiyaw ni this is the right track we're going on so ito ko ni may kinaya kabasar nang una sa may nakya sample ni walong ko sang kita katakungan na January na baking ko na matani sample ko sa ngaya o sa anggili presenta ka virtu na bailis ni scholarship ng na Indian High Commission sa anggiti ka po na bital no o bitayo no ko by tutum bata na no long term project and vision belata na iwolong ko so game ita katok na nabibasaki hato sarabi ko na Indian High Commissioner wa binibina kwali na nabito ko ni makwa maro tako ko ni ndo na ngoni pambimbi ni wani toke sulia na ngona wala kina na iwolong ko so wa binibina sarwali na bito ko ni ana iwolong ko Totoka bako tirere sa tikurana nomu tatandra na nomu sasanga mo pola na nomu ngole India totoka bako uti me baka nomu tukuni tukani ronon tultin ko na sarando taro chuka lewe baka betul mulako India sa totoka di na nomu semata maya na baka taro ya kina nomu tume Amerika mombito bata na nomu experience back roro ya me baka batukane nantua na ibola ya orito kinda kumungore na roini ko token na takuni no muy bol de virtu na no muy token ko en roini ta kana be ka token takum to token inda reta token na tamba ma India but ke inda reta token so kana bun ka webiti bak matal ta kamata mai isa binak bale Dr. Tingo nga nangoni ni law na no famo na tili ko min roni ta tokong ko na baita karkar kimi reta tokong ko imuri biao nga na ngon nileo tok nga ko imuri na nugo izmi ya nakanga wantar to kana singa yung bimbiu kina na airport na jeans nga na top na scarf wat kinong bata flip-flops so kitong sa kapatok ko na draft ninro ni o tunga nung gutokan to sangi suli pakasama may nava maybe so taki gendon do tunong gutokan gitu ko na bata monron teki ko nga blata na ibola embalatiko blata talanga and it's based on true events so kuya sange may to kinong ko na drawing ko kunirit to kay muro wapit binakin bi famo na tili watiki bebo kita nga kinon do na manilang don drawing to katalangan nanda bunu o fika sa takal rongi may takapato ka ng drawing to sa ritong go wapit binakin pale wiro batani kanda kila na ibola da mateni ka and do attract ka na the attention na kabanin do na ibola so for me it was very important to get it right
in terms of especially in Batitsiki Mateningo no Walla Kina, I'm navigating new waters, Cabo Sarvio Nakango Nakangani Hitomise, Kordotukuntumbakai. So Nakanga Ukila Wakasamataka is what to do and what not to do as a writer. So but I wanted to get the picture that's in the book, that the first thing that attracts it. And when the Willy Walla, we Willy can no Walla. So yeah. Totoo kasarangan diretto ko na punin yung correr back na punin yung back ng barren back mi Cuba. Sepala pa mer. Totoo ka makauti diretto na nalingan ni susu pero nang kasi na buku ni nono susun ke muni mai mera pemain na ngonong godoro bitan no tukina makata ba mera na nomu di kita kana di nomu kamba ni na siya back ni nomu na Tandra books ba madal tak mai na tapon di kita kina na boso ko na Tandra Naka taruh na kangori Dr. T na tanra baka nga anton baka na pakatun tonong slogan to baka batan na bala na dream sa na dream so sa mani bita to baka nga me tanra because na title ni nung wala is living to live a dream so sabi ta nga yan bata meron ni probably catch ta na attention ni tamata ni la kumina nung na page ni tanra book. So yang non tinye kina na bosa na tantra baka tantra na tatanra na sasangan baka ni dadu kita gonda tu nandu tatanra andagi mendu gi sasanga ni kina so dan dona bosa do tali tek serviao nunggu blog tal nga do blog tal chunga na tal na tantra living do kasi to kina sana nunggu poetry pieces baka batikina nunggu do tali taksar na taka adventures around the country na hiking na tumbali to baka na le sar tu sana bunoi witingo so ondo tali taksar na bosa na tanra batika bosa binakatal nga biyaw so sa mani tukun nga okay sana tanra tal baka nga na dani Facebook page go mer mi contact kiner na le ni bono koram ngandratan baka tan kinalabi totoo ko makuti bikin ni nabarong ti kumay Tandra books ron yung ningolingan na Facebook ni tarita ka na na page ni pagmurian ni na pekada ka ko mere kipakatalangaw ni binakata mo ni bulia na no na ibola abi naman na ibola mere ratalangan ni rabuli be na ibola ko isa nakwale Dr. T doang nila bala biching kalimngan ng dola kemiri ni kemkani ngandra patokambakan to mi labe-labe ro ni laku nga wana Tandra book Facebook page ni message nga ni kinan ni gendora gi pakat vi tartara ni bat kikemuni belatanan no ni labe-labe so yo totoo ko makauti talita ka na mo talan no ni ko na mo nangon sal ke do muria mai siya ka nangon sal raw ya tale ni darede ni tiko bikim ni nayalo ni siya ka ni sukay muri never give up nayalo ni tambusoro siya nga pakundo ni soro nanomu tiko may nanomu tatanra mo nalakaya do na puno sali do bongo wakatama na puno ulit tambaka kina na ibola baleta ni kila na bola sa tiko na nomu wakasama the idea sangga tiko na draft na nomu takaba mena ken na nomu sa tiko bola mai wakatama na nomu sangga na nomu na puno mela kitambaki mikina o dia mani sauma kau tambaki be naksarvali tar na kangori na ibolong ko gimi print nga wana quality print nga ngoi walu be so nanito bebo sa kibat kinung timi orto na nung toka ni korto mi lewen na project ko was the idea was me hand size rusnul kawal to nga nandun ni ba very brief but it's very detailed as well so the idea was datang na nang ko kenta sa debo nga weekend sa tunga ng social media baka sa promote na culture na the idea of reading within ourselves and within our families and our communities which is very important so the idea ni kitong kita kapag vitalo chubat kirto na toka ni kito nito tugo-tugo chumay me kapag doy wili ka
meron ni Willy ka nga into na sitting have a read in one sitting. So that was the idea. Belatan ka na attention span ng unong ko kito sin katsar me lebo sar tong bekan ni pepa me bakarut kan beka nga na kanang beka na baka mabalot ta kina. So iyo quality print ta ka to na ilabi-labing ko to the kabi naksaraw mati mandani mo no ulit ko pitak mikina na sample mi walo be wala lulubo balila imbete na mapakasama kito ambita it was exactly no nagibita na may ko na turang mi sa sili mi na sample yo like surprise tale like oh wow this is so nice ko giba kay ka tale may betin yo sa bakay lulubo balila na kana ribinak na kabiya we na kena rai kona kasar na kito planta ka tumay itong kimi printa ka to ko na mo wala ipikta kami kina na sample so yan baka bati kina isaw nga na kena isaw na laksar nga may biyaw endo tok nga na kena savings lilay at ko biyaw doon may bante kita lewan total na ka o sa mani tuko na rega o sa dakamanta na idea ngo dakatok nga to nang ko savings lilay ko banta ka kina may sumikin orto na konring ta na nakaban ni bola bati kena print out tele mai so wabi ni naka kina ni take the risk doon mo save tak to kumbe kamben total nakaw ngabuto chukumbe ka seta boy o sa mani tukun nga waray sa takamanta nga kina me kina ni bola go let's take a risk with this, let's run with this idea and let's see how far it goes man o wabi ni naka takani may na response may birna leni kono sa bo to sa nabi o maro taka so it was a good idea to take a risk of using up that little savings I had I had to actually print out the samples and pay for the artist korto nakakina orto nanukutokan orto siang ni somi orto norto ngusarngan orto beto ko na sarngan na project to tukuna kito na sapoteki ko nga to sini somi Totoo ako men sa marutakan din ay ni daray ni kemenindo nga ngonele ni biti ngonele tuke o sa ngole mo nga ngon ni bola-bola kani maraw me pagkatun ko ay lele usar barong ti kumain ko wa na numero to chiko bida na marama ni biti professor una ng bombo bamba Dr. Litia Meo Sewambu ti ko talangango kelera Namborisi kelera isa no kumaramata mbokini Namborisi Katerina Ruru lele burato takaptiko na to PhD and Fiji National University era marama ni biti the maro kede ni to barong tumingo to bulu binaka na marama binaka vale buna no se mamai mo do vito ko ni mai be mere the maro taka ngati talanga Paulini turang ambeli bat ke kelera ngani batu bida na marama no numa me udabuta na vendra sang talanga ni ngole kino ir talanga na no marama era sangas ni buli bakadengo era saraduti ko na tambalan ni bola-bola o suliana kalomera nanona bola ko nanona bola bowe tambakin ko mempeleta na huwi baka biti lebu tal tumba kana maramber kemni na barong ti ko mai kitik tan bak sana maram ni biti o ni kilania ni endo bola-bola na bola ari imbita meta menadan ra na chat ngo mendaro ni to celebrate our Fijian women authors tato maro taka pakalibu na singo binaka ni kuwa mere na tapo na mitubutuba sa mateni bola ngo congratulations from all of us in Fiji and all over the world. What's the next step for Mere Satakala? Isa taro binaksarong ko ratoro nga may biyaw na gusto ko na breakfast show yung ngono man tango sana nunggu focus to kambek nga na ibolong ko bati kena kena promote takim beka rita man tan kena na lako bina kambeka sana focus to kambek nga ke kangi sulital beka total beka na kena opportunity may wuri nangi rita to kambek total nunggu options beka ni volwol but right now we'll just focus on this one and we'll see how it goes so wabin na kina total na ka mention ta kay ko tarando na dolulutang bimbi ato asyang ni umuli ka mo tukuna nangono ni intibitik chicken na breakfast show blata na viwa ang giti weekend teman-teman na
wanita ke menda do the bambi bibiken na maram na volleyball. So I thought that was very important because I feel like it's important to document it. Document stories. For me, Congo, it was a big risk, but it's based on true events. And I had to really think hard, but don't back na challenge back muleta mo tukuna na una sa the project ko sa kami sa coming together yung gibakawati tinga lomo o sa gibakawele tu orto sa nang gutokan Italia orto na lewaya orto na nang favorite four people orto sa gimi do tarongyo chiko sa bata pa chiko na project ngori how is it going sa pakatapos orto no tung gitar chumia gido bakal kang katekiao mo tukuna that this is a right kaya na nungu wati tingkang bekanga beta kibaka nang gir tamata rawili kangi kelas yang tumbek ni balim beka ko na rerem beka ni batin sigi mate nungu bola you want to get it right. It's not going to be perfect, but you want to get it right. So yang ginto bakai wati tingka tu kina na elongo na den rembeka usata pembeka nungu takap cuma na project beka gitu rembeka kina itu na mbaki, but I know everything happens for a reason. Na kena mit tawudi takam beka na bula sawo chingi mi takatali na interview bat kito na breakfast show dotalengo it's all time wabin mo na kina wana klo na itu betul na nungu bula bat kina nungu project nungu sa totoo din na pinakapagalibo balatiando sarang nakawa pamatal takti ko si Berdin daruti ko nanonggo ata puti ko mere ni libo nangona weekend na ito as indigenous people do libo nangona and do wara katale ndo talmbe kami wala na non detalan no sometimes we wait for somebody else to write our stories yan nabital no ni kuha sa nabiso ti ko na mua sana bisau ke bakasa rawi mere sa takala me bola na no litala no ke balambane ratal nga biki mereka na mo me ke me bola talanga ni mi duitala no so we have our own voice, and now you empowering all of us that our you validating a lot of us to take our story seriously and put value to it. Blatili mo nangon na kay, ngono ngandi tunga. Sang ngor ngo lak tunga na koro. Senga na be kala like na mo lakwe na koro, sina na mo bonda na wanga buka sina mo lakwe na say buru ba. It has some lessons from it. May bakana ka niya waseti kong sebenarnya may dapat ng darubitalam no ni ko mere. Doma na mo bosa nga ni bakan re si bakasala. Bira na bakarong ti kumay so baka nang lewa si bira na marama barong ti kumay. Erangan re talaga mera walando na non ritalam no. Si sarati ko non rin nakinaki. Bakara baka titingga do na bosan bimbi o tabutamiya doubt baka titingga. Wasa mati bakal kang kate mami as to what we need to do so na bakal kang kate weekend na buku ni bikal sa nakaba na musapala na may bola. Isibnak sarbali budak tetia nogo bakasala bak ngabir na tambongon ni beker nongon ile beker sar tuk bek main na program na kabini ko me do bakal kang kate mita kata kawaku ko do untuk wakambota ya doktor Bambimio ya na tongkana nomu goals mbeka tok mbeka na vana mbeka ba lagi na muntu bola na nomu nakim mbeka ndona yambaki kena bos mbeka ba lagi na vision board yo untuk kami bibia na mudo ta kama na vision board bi ambaki mo tonga kina na nungu ta ketem mbeka ndona yambaki ke ka gisinto rawata onangi ito setale wana nungu next vision board wana total na yambaki ba ve encourage tak ngarna tambang wani fa bibi kenda nang wani ito ke ka chukon na talent di bek ni polo talent di bek ni teka bumbisi ni simbeka se ndona talent di kukila iko ni teka butaka kina me buru ni labo biko dakabay pakambota sa sanga kina kepaka iko tuki sona katumbara song maybe ko kuni yaloli lai kina guk sanga chunga tos chunga Italia na kartu kuna tamati ko tos chunga wakambota chunga kepaka chukuna wito ko ni binakami bale batike sono no mo friends binaka ko rin story pakasala biko iko yo good to go and yang bek ngana nunggu bakasala bek ngana bongi binakami ko wi kita na ngoni ba bindi kita ngoni tauke kipka kita nga belesta chuke buli sami to bek ngai bale sa sangat to bek se
baka sampai tak tuh kayak mau na pursuit tak tali na nomu bully I think na applications ni scholarship ni ICCR santolo tokong ko kami lako na nomu to Facebook page aron ngi reta to kina sangat tok mantanga it'll be an opportunity of a lifetime like it did for me. It opened up many doors. Babi na kakina bana matini to India sulia tu waka free of charge mo lako tu bonto wangu kake they all paid for moli na kinga moli buli rawatan na nomu buli mungile style mai ngi mita kapaka na nomu ni matini tu nomu country so babi na kakina bana matini tu ni India na opportunity level tanto sulia tu be ambaki berkenta na ngoni biti iyo Sa totoo benak mo kalimu lili berapa bini benak sar cuma minggu na nomu maybe ose na kami ni ko biba kung geti bir na tumbu bakatalakin bir na tambangon na nonda na ronga na nomu italan no biba kalong gangga te kesarenga na rawir mer na pola tongga na nonda vision board toto kesarenga nomu tuku na maya na bi ambaki metiku nomu takete moroni kita kata kiku cukai ni mo edo bayani so ngon be bakana ka tuku na ya so ngon daw nung taket so nung siyang siyang niya lilay to sa talang pagkital minggo mo sasangat nga mo ito para yan viva kong getin din nakabalik sa mere iya auklan iti kung baka so na binakata mo babi ni binakabira siya viva kong bulan man beira na kay binakani ko sa solto nga nakanangona binakamere yes nagsarwali mo Dr. Tia tumando babi binakawan klo na yalan din ito na nagumbulo to bako yalan din ito kan nagumatubo babi binakakina na besusu ni nagumbumbu sampai kiwal sungguh kawal nagumbumbu o kila ko nang giri tampe na interview pe ko mo ngi bar ko ko wacci no dorbi bosaki so babi binaka na besusu binaka no gututu chiko may sakramento talanga be bambulo bi ko ya sa sali posta kina na copy o se wara ko chuna na ni tamba me nagitambak ka may ko bat kinon na ilabe bambulo bi no gututu chochi sa takala bat kirtunga na nung gumatu baliker to nete vingu wambibi berto no tokani kilani kito kentor bos chuawiti or to nungu friends kede mi walangi o Dalin of Durban South Africa korto part of this project o Angie nangon leni Mauritius o Jamal nangon leni Turkmenistan wat kini hari kreding ngon leni Lambasa nungu tokani ndende Sara o wabi bina katalanga bifamu anatili wika satakala batiki Queenie Lomani Queenie kongi takabana kena layout na ocho sarangani ni tubo-tubo ni project ko layout takana kena design sebar nilai print so wabi bina kataki Queenie Lomani batiki nungu mentor tokna o Rosie Catherine nangon leni Rutuma quando biwa ngeti sarvalia quando tukun tundona ngono ikona bola na bola dona no mi bola so yo mention taki ko chukana no acknowledgement page o ko batiki na ngone ni telebu nungu toka ni binaksara o chone sinabi ko ro ngorundo tukuna rund wili ketuna nungu do bola tunga nungu serikali na pieces of poetry rongi tukuna men ni kundona sini kona dikona bola ndoni bola so yo gindo ngono dorong astu kini untuk account undan rapakatu pakame it's a joke it must be a joke that but sami manifest accept na karo itu kuntuna no tokanya babi minakin wirau kita no tokani batike mabula tagchunga virto kita me na korni nunggu bumbu me ni susaw na mara kita nunggu momon ni na nagtabalian ko babin nakbali mo na nanto we ko itaki batike na basic ko tumaye wikito babin nakina na wala talaga ngo pakinunumicho ko nunggu momo sa may takali ko ang isinready mo graduate so ko talaga doon na gumomo buki au musunya we o wabi nakina o nakila kuna maruta kani nyurni okatiko abani bolong umbete it was very important to me that I mentioned it so wabi nakina bino gumomo na bisu subinaka no wama akbalio so iyo kumbek sarmbek ngaya binakbali buer kere kora
sasatroko mena programa binakanggo binakpali bu Dr. Tina no muni suriti utumai mo may cukupan na programa ko matitangan mo na usingi wasakin na ba mo wasakin na to na programa me straight up wasaba ito okay so yo bakay pagkatalawati tingkawali le ni sa wala kamay nango na mesa live kinay so binakpali na no muni sulito na no muni ngor bat kinamuni programa I know it's got a big reach. And wadi nakikina ni Roni mital no tak ngawali le nanong kuli muli to India le style mayo kemi wala to kana kiana ibo na pati kina kiana na vi kai pakai bimbi biawe na kau mention tak to kana ne wala so binak sarwali bu nanong meningo na pati kina programa ena bo binak hiko Sabi na mundo binaka makalipsar meron sa takala binakawali mo na nung silito ng mga una nakay binakanikuha klani sa utinggo na na bongi utinggo na viwa natin katula miniti may nandera may suba yo babi ni binaka ni silito na ng mga una ni ko mo may biba kung get itu bike mam lelipsar na marami resem ti kuminikuha rabaka binaka ti kumay no mo may talno tu bike mami uklan ang bongi ni kuya nanto ng bongi ni Bisau Bisau may ronga na mo italan no na nung biba kong geti ni buli biba kong geti ni bola o katanga kina na biba kong geti ni nonda baka mboti kenda me kako na baka titinga me tiko bikenda na yalo ni nonda baka mboti ni tiko na mutalendi mo baka liuda na kalo kata na nung baka mbota me do ni olay karawata na ka o tatanda takango sa sengo wala nga ni tanra sa baka batukan sa sarto nga ni ngamba na no mo bola bikim ni na parang tumay na yata di no bola na living to live a dream. Nakabalik sa mere, awani ni binaka na nung sasanga, datal na nga na may muri, kaya na datal na may tuba-tuba, and so tal na may bola na takap may muri, ni gay bitar-tar nga may mga datal na daro bitalan no. Binakabakalevo, sabi ko madayani, kalau nga titiko. Doro binaka Dr. T, binakabalevo, kalau nga talaga. Naka, madamanda. Made. Naka. Sa binakabakalevo, da parang muti ka mere sa takala, totoo ko makuti na siya muti ko mo koe, siya muti ko koe menandera, may suba, ngoneleo ni Sagani, may daon robe, may bono levo ya susunga may berto na kanta to may nanonong bumbume, na isaw may namara, pagkatalaki na naturang tukana, kasisuin ko may Cuba. Bau may telewe damaraw na lingri susu ngoli buwan maramongo at damaro takwa kalevu na renre lako do ruma na nona huli luto na nona biterongi siya ni lako may biko na yalo ni yalo laylay sa sangati ko nga tali takawali mo ko na wili bola kembal bali bikim ni na baro mo tiko may dona kambimbiya na wili bola ni beira na wili bola tiko nando tukuni nga ira the good readers they can be good writers erongo ro sema matatiko na wili bola watike na bola da babi ni binaka ang wuli nga mo ko na Super Methodist Primary School sa ngolani Dudley intermediate kina Dudley High bikim ni keda na ngoni wuli oti may na Dudley intermediate kina Dudley High babi ni binaka na bisusu meturaki and total na ngoni leo ni biti sa may taboda na nonay bola matay ni nonay bola living to live a dream. Chiko na Facebook page na Tandra Books. Nigingolay ni kina mo nila ki wili ko tali sa tal na kando. Bako pala ito nung nileong ko. Tiko talaga na blog Tandra Living. Raw talaga nyo ni Google Taka, Google Search. Kao ni Ririkina na daw bola-bola na nileong ko. Damaro taksara kami na kanikuha ni may bulan nito ko non the program ko. Sa babi ni binakan bikim nito taksara. Binakabalib sar bikim ni na siyempre ko Australia, New Zealand, Amerika. Wakatalang kini may Europe, may Dubai, kay Japani, nakabali mo na naman ni siya mamay. Kaya mo ni, nakakado ni siya mati kumay na bibo no may biti, tali na naman ni siya mamay, na nonton bitalo na ni bibo kong geti, na program mo na talo na bitong titi. Ang saba ko mati tsukay ni ko na, yan yung totoo ko Hawaii, sa uti ko natin kadua na kaloka ng buong levo, ni Singapore Hawaii. Ang saba ko mati yani, ni mati mata.